Umuriro wongeye kwaka mu burasirazuba bwo hagati. Imijyi yo mu majyepfo ya Iran hafi y'umuhora wa Hormuz irimo gushya guhera kuri uyu wa kabiri. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahawe amabwiriza yo kurasa ku bice bitandukanye muri Iran, mu gihe Iran nayo yihimuye irasa ku bihugu by'inshuti za Amerika birimo Qatar, Bahrain na Kuwait. Isubukurwa ry'iyi ntambara ryongeye guteza impungenge benshi bari biteze ko amasezerano ibihugu byombi biherutse gusinyana agiye gutanga umusaruro. Amakuru yagiye hanze hagaragaza ko umwanzuro wo kongera kurasa Iran President Donald Trump yawufashe kuwa mbere ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa karindwi, ubwo yiteguraga kwerekeza muri Turukiya mu nama ihuza ibihugu bihuriye mu muryango wo gutabarana wa OTAN. The Wall Street Journal ivuga ko ubwo yiteguraga gusohoka mu biro ngo ajye muri Turukiya mu masaha y'umugoroba, abakozi bashinzwe umutekano w'igihugu muri White House baje kumureba bamuzaniye amakuru ku bitero bishya by'ingabo za Iran. Mu baje kumureba harimo ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ndetse n'ushinzwe ingabo Pete Hegseth. Bamubwiye ko ingabo za Iran zarashe ku bwato bwashaka kwambuka bunyuze mu muhora wa Hormuz. Uyu muhora ni izingiro ry'amasezerano ibihugu byombi biherutse gusinyana, kubera ko ni ucamo 20% by'ibikomoka kuri petrol bikoreshwa hirya no hino ku isi. Mu gihe abagabo bazaga kureba Donald Trump, nibura ubwato butatu bwari bumaze kuharasirwa. Donald Trump bakimubwira ko ubwato bwarashwe ngo yafashwe n'uburakari. Yabajije niba Iran ijya gusinya amasezerano baherutse gusinyira i Versailles mu Bufaransa koko yarabikoze ishaka ko intambara ihagarara. Ibisubizo bamuhaye byagaragaje ko ngo Iran itagiye gusinya ishaka kurangiza intambara koko. Kuva ubwo Donald Trump yafashe umwanzuro wo gusubukura ibitero kuri Iran, birimo no kwirengagiza zimwe mu ngingo zari zaremejwe zatumaga amasezerano agira agaciro. Zimwe mu ngingo Donald Trump yahise atesha agaciro harimo nk'iyo kwemerera Iran kugurisha ibikomoka kuri petrol byayo ku isoko mpuzamahanga. Donald Trump kandi yahise ategeka ingabo ze kurasa ahantu hatandukanye hari ibikorwa remezo bya gisirikare n'izindi nyungu za Iran mu duce twegereye umuhora wa Hormuz. Ibitero byatangiye kuwa kabiri, ndetse Donald Trump arahirira ko Iran nikomeza kwihagararaho aza no gutegeka ko barasa ku nganda zitunganya amazi. Umwe mu badiplomate bo muri Iran yavuze ko icyarakaje Iran ikarasa ubwato bwabaye intandaro y'iyi mirwano mishya ari uko hari inzira nshya inyura mu bwato butwaye ibicuruzwa Amerika yakoze mu muhora wa Hormuz, ikemerera ubwato kuyinyuramo itabanje kugisha inama Iran. Ibi Iran yabifashe nk'agasuzuguro no kurenga ku masezerano y'ibyemejwe mu minsi ishize. Mu nama ya OTAN muri Turukiya, Donald Trump yabajijwe niba iyi mirwano yubuye isobanuye ko amasezerano aherutse gusinywa y'agahenge ateshejwe agaciro. Mu gusubiza abanyamakuru yagize ati, kuri jewe ari amasezerano yarangiye, ntabwo nyishaka kuganira nabo, nababeshyi, nabateka mutwe barwaye mu mutwe. Kuri uyu wa gatatu nibwo ingabo za Amerika zakajije ibitero kuri Iran zivuga ko bigamije kurushaho guca intege ingabo za Iran kugira ngo zitongera kugira ubushobozi bwo kuzonga urujya n'uruza mu muhora wa Hormuz. Amerika ivuga ko Iran yahisemo inzira y'urugomo, nayo bikaba ngombwa kwisubizwa binyuze muri iyo nzira. Uko guhinduka kwa Amerika byatunguye benshi kubera ko amasezerano asinywa mu minsi ishize President Donald Trump yagendaga yavuga hagiye hose. Yavuga ko aya masezerano ari gihamya ku gitutu amaze igihe ashyira kuri Iran cyatanze umusaruro. Bivugwa ko Donald Trump yarakajwe cyane n'ibi bitero bya Iran ku bwato mu muhora wa Hormuz, kubera ko yari amaze iminsi avuga ko yahaye Iran ikiruhuko cy'icyumweru kugira ngo bakomeze ibiganiro, hagamijwe ko abayobozi ba Iran babona akanya gahagije ko kwitegura gushyingura uwahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump yavuze ko aho kujya mu kiriyo nk'uko uruhushya yari yabahaye rwabigengaga, ngo bigiriye mu byo kurasa ubwato. Vice President wa Amerika J.D. Vance aherutse kuvuga ko amasezerano bagiranye na Iran yarasobanutse, kubera ko yavuga ko Iran nibyitwaramo nabi bazayishwanyaguza, cyane cyane niyibeshya ikabangamira ubwato bukoresha umuhora wa Hormuz. Iyi ntambara yongeye gusubiza ibintu habi, kubera ko igiciro cy'ibikomoka kuri petrol ku rwego mpuzamahanga cyahise kizamukaho 6%. Mu gihe byakomeza gutya hari ibyago by'uko byarushaho kuzamuka. Mu byumweru bibiri byari bishize, Iran na Amerika basinye amasezerano y'agahenge. Ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati akazi kazo kari karahindutse ako gufasha ubwato butwaye ibicuruzwa kwambuka umuhora wa Hormuz. Izi ngabo bivuga ko zaherekezaga ubwato bukanyura muri Hormuz, ariko by'umwihariko ku nkombe zegereye Oman, kubera ko Hormuz ikora ku gice cya Iran n'icya Oman. Amerika ivuga ko hakoreshejwe ubwo buryo bafashije nibura ubwato 125 kwambuka. Operasiyo nyinshi zo kwambutsa ubu bwato zabaga mu masaha y'ijoro. Ababutwaye bagasabwa kuzimya systeme y'ikoranabuhanga igaragaza imyirondoro y'ubwato. Ubu bufasha ntabwo bwigeze bushimisha Iran, kubera ko hari yashize igihe Iran isaba ko ubwato bwagendera ku gice gikora ku nkombe zayo aho kujya kunyura ku gice cya Oman. Mu kubuza ubwato kuhanyura, Iran yagiye ivuga ko iyo nzira irimo imitego.
bivuga ko hari hashize iminsi ingabo za Iran ziburira ubwato bunyura muri Hormuz ku gice cya Oman bababwira ko bazabarasa. Hari ubwato bune bw'abanyaburayi ngo bwagerageje kuhanyura mu minsi ishize buhabwa ubutumwa n'ingabo za Iran ko nibakomeza baraswa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko nibiba ngombwa bazasubizaho ingabo zishinzwe kugota umuhora wa Hormuz ku buryo nta bwato bwinjira cyangwa se ngo busohoke batabuhaye uburenganzira. Ubu buryo nibwo bwari bumaze igihe bukoreshwa guhera mu kwezi kwa kane, ariko bwari bwarakuweho mu minsi ishize hamaze gusinywa amasezerano. Umwe mu bayobozi ba Amerika yabwiye ikinyamakuru Axios ko iyi mirwano yubuye ishobora kumara icyumweru cyangwa se ukwezi bigendanye n'uko Iran izabyitwaramo, ngo nikomeza kubangamira ubwato muri Hormuz izakomeza kuraswaho. Ati turaza kubahondagura gato ku buryo basobanukirwa ko nta muntu ujya tumenyera. Icyakora kuri uyu wa kane Perezida Donald Trump yavuze ko abayobozi ba Iran batangiye kumuhamagara bamusaba ibiganiro nubwo atasobanuye neza ubwoko bw'ibiganiro bashaka. Ati ntabwo nzi niba ari ngombwa ko tubemerera kuganira kubera ko ntabwo nizeye ko bazabyubahiriza. Mvugishije ukuri ntabwo bari abantu ari bazima. Nubwo Iran ashinja abayobozi bayo kutaba bazima, Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohamed Bagher Ghalibaf ari nawe wari ukuriye intumwa z'icyo gihugu zaganiriye na Amerika, we yavuze ko Amerika ariyo yarenze ku byemejwe mu masezerano ndetse ikagira n'ubwirasi. Ati ukurasa natwe tuzakurasa. Umuhora wa Hormuz uzafungurwa hashingiwe ku bushake bwa Iran, ntabwo uzafungurwa n'iterabwoba rya Amerika. Ikijyanye no gufungura umuhora wa Hormuz nicyo cyari izingiro ry'amasezerano impande zombi ziherutse gusinya. Ubutegetsi bwa Donald Trump bushaka ko uwo muhora ufungurwa kugira ngo ibiciro ku masoko mpuzamahanga bigabanuke. Iran yishaka kuba ari igenzura uwo muhora kubera ko niwe utuma igira ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Amasezerano ibihugu byombi byari biherutse gusinya avuga ko uwo muhora ugomba gufungurwa, ariko ntabwo asobanura uko bigomba kugenda kugira ngo ufungurwe. Ni nacyo cyateje urujijo kubera ko buri ruhande rwagiye rubisobanura ukwarwo. Hari amakuru abanyamerika bashyize hanze avuga ko amasezerano ibihugu byombi byasinye ashobora kuba ataravuzweho rumwe itera, cyane cyane ku bijyanye n'umuhora wa Hormuz, ari nayo mpamvu bamwe bifuza kubahiriza ibyo Amerika ivuga abandi bakabyanga. Uko byaba byaragenze kose ibihugu byombi byasubiye mu ntambara, kandi kuri rubanda rusanzwe ibintu birasa n'ibigiye gukomera. Nuko bitega amaso. Inzu yubakwa n'ubuhanga kandi igakomezwa n'ubwenge, niko Bibiliya ivuga. Uwanditse uyu murongo wo mu gitabo cy'imigani umutwe wa 24 wagira ngo yarazi ko uyu munsi hazaba hariho kompanyi y'abubatsi b'umwuga yitwa BCAG Limited. Muri BCAG Limited ntabwo twubaka inzu gusa, ahubwo duhanga ibikorwa remezo bitandukanye, kuva ku gukora design, kuzamura inzu, gukora amasuku cyangwa finissage n'ibindi bijyana nabyo, kugera ku gutanga service zose zirebana n'umutungo utimukanwa, harimo kugura, kugurisha, gukodesha, gutanga inama ku mikoreshereze y'ubutaka, gutanga inama ku gushora imari mu mitungo itimukanwa n'ibindi byose bijyanye nabyo. Muri BCAG Limited twemera ko ari uburenganzira bwa buri wese ufite ubushobozi kuba cyangwa se gukorera mu nzu nziza kandi ikomeye. Ariyo mpamvu aba-engineer bacu bamara igihe kinini cyane bashushanya banubaka izi nzu zose ubona twamaze kuzuza n'izi tukirimo kubaka. Aho uri hose mu gihugu tukugeraho. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 88 25 69 cyangwa 07 88 75 8069. Dukorera ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ariko wanatwandikira email kuri bcaglimited@gmail.com. Wanasura imbuga nkoranyambaga zacu. Ese BCAG Limited itaraza ninde wabubakiraga? Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited
bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali n'i Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.